you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? I see so many motherfuckers wanna take a piece, coming equipped with some shit niggas just can't believe. I pull a trick from my sleeve, now kamikaze, I'm all over that nigga. Now come identify the body. My middle finger to you hoe niggas, run up on me and I'll be forced to let it go. So what's up mga madam, sige mga busing sima gawin sa mga brother Choy, diba unya na tamay intro ma-outro kay magsugod na may diba tanawan na akong b-roll sa mong kwan na face mask no, available na siya, so kunin ganap na mo karon no. Yeah, so ganiha kami dari mga soras bok. Minsan ka ganina? Oo, nagsugod. Kuha na ito nagsugod, one topping. Mga one. Palit na. Bok, okay ra ka da bok? Aksa kayo. Blingit ko eh. Ano mo day? I'm proud of you. Cause you're my, I love you. You're my, I love you. Okay ra ka da? Salamat sa support. Salamat sa yung pagtabang. Yes, okay na kayo. Yes. Nara mong speaker. Kaya pwede ninyo ipilit. Pataba na siya ni. Yes. Tagita rataon niya kay marag busy. Bagid kayo ginoo ko. Yeah, time check. Alas 5 na. Pagit ko na man. Uli na lang si Madam no. Ni klaro nga vlog kay Murag. Kapoy kay hasil hard nagtulog mo. Awat-awat lugar.